Stores Limited kecholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo korose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seyeka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabondo mbabwate chirangi cyo gulya gatigati wekarigori lya bantabatinu moigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate mix kwegena muna ekale awatagete nigo kwa yenyora bwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduka nyega ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera aseti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi, kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu Were bya umonchomo ligerele magrobega ya bono litukeliga ali aramesi tariki 34 chomotinyo gatana kabiro mwaka wa 2025 kene kyonga chinsanya asenjira yobo kiranu chirigongoro kwaro no toto nyingire utogo baterna konta memenyelio nigo akorwa Wilson Makoli naya negatiana kwaleganili ase ekyonga chinsanya. Tumeangalia tangu serikali hii ingie uongozini kutoka 2022 hadi saa hii 2025 ni nini ambacho kimefanywa Kenya hii na haswa ambacho kimefanywa Kisii hii. Ababwatani ba serikali komera na kwerera ayale serikali yo muraibu enso Muske William Ruto yaikiranire azichinga ki abeire abisi. Tawo kori gutari amaya aya na mabe. Na marigari to ukorera tako baya busa. Otwaikarie koti munanje nasinyi kuimuka. Abalemi bekemali giye chae kurwa chinsemo chekabirigo kugendera kolera oboene bwabo. Ngine tukitoka hapa tuende huku nje, there are temptations, so many of those temptations. Wale wanafunzi ambao wameathirika wengi ni wasichana. Abana abanyaruka nigo bagwetera amakong amange n'amanachinga gichemetimoko ya jizukuru hinengwana iyo Muske Josh Nyamoko mujumbe webunge ya North Mugirango.
Ababwatani ba serikali kurwa sorongo rwa gusiba kuragwa no chief whip Mosque Silvana Sosoro wiboigo ore omujumbe we bunge ya South Mugrango abajumbe Chavet Nyakundi Ali Famiruka Steve Mugaka naboigo abagumare kurwa se county ya Kisii naboigo eri ya Nyamira Mosque Dosia Buri naboigo chesha mumanyi nigo batwara musangerekano omonne bukwerera emirimo ya serikali ekuraho no Mosque William Ruto yagenderega gukora atego se yabege gukora ase emyaka ebere nenunsi yabera bisi musagangereko yo nigokoreka asoboganira mo ime yomochie obosongo nagotumanye muri kito Daniel Ontiri ase gikaro ekyo kyaletamo abobwatani kurwa chisekta au ase county ya Kisii na kyaliganigwa n'abaraya baiga kurwa se serikali abomono bakurwa sorogongo rogusii nigo gyakoleka asomboganio yomo ime yomochie obosongo ukwanira amagendero aye serikali yakolire goikira bono gose midterm report and review abarai baiga nigo bakwanira ukugania kubomenye kubwatesia abarai abarase abisi chinga kiechi. Tumeangalia tangu serikali hii ingie uongozini kutoka 2022 hadi saa hii 2025 ni nini ambacho kimefanywa Kenya hii na haswa ambacho kimefanywa Kisii hii. Korengana na baraya baiga chingaki chia siasa tichiraika na bono iga abakenya na mona bomenye kurwa se county ya Kisii kelia baganetie na magendero. Hatuwezi zungumza wakati huu juu ya siasa za 2027 kama hatujazungumzia juu ya maendeleo wakati huu. Na wenzetu hapa wamesema kwamba wanakubaliana na demokrasia ya kila mmoja kusimama kiti, ikiwemo hata ndugu zetu kutoka hapa. Lakini kusimama kwa wenzetu hakuwezi zuia maendeleo kuja hapa. Na ndio maana wamesema kwamba wao wanataka kushikilia serikali iliyopo kwa sababu kura na maendeleo haziwezi kura na maendeleo ni tofauti. Kura iko 2027, maendeleo ni sasa hivi. Korengana no soro boigo ase myaka 3 yaetire serikali y'Mosque Ruto nebigitumukia kimagendero ekyo kirire amaguri y'ebintu koirananse gokea kweliguri libintu bya mugondo ne chindagira bagikoirananse egati yayanda mange aseboigo abaraya baiga bakwanira omurobelyo gocha koira egati yabamenyi ase nyumba y'Uburai gose State House asoko chigosanga ebirengeryo no murai wense igoro ya magendero na monokura sorongo rwa Gusii. Wanasema kwamba walikuwa nanunua gorogoro moja ya mahindi wakati serikali ya kitambo ilikuwa shilingi kama 150 ama 200 250 actually. Saa hii wanasema ni 100. Saa hii ni ngapi? Wengine wanasema 100, wengine wanasema 80. So wanasema kwamba gharama kidogo ya chakula imepungua kidogo. Kuna changamoto kidogo wanasema wanajua serikali itashughulikia. Lakini wanashukuru serikali kwa ile milestone ambayo imefanya na wanaiambia wako pamoja na William Ruto. Hapa ni Kisii lakini wanasema maendeleo kwanza, siasa kando. Ama mnasema namna gani? Si mnataka kwenda muone? Mumsalimie. Ya nyinyi muone vile State House inakaa kwa sababu ile ni ofisi ya serikali na mwananchi anakubalishwa kwenda kwa ofisi ya serikali wajadiliane na Mheshimiwa William Ruto. Kwa hivyo sisi tunasema tuko kwa serikali ya Kenya kwanza inaongozwa na Mheshimiwa William Ruto na naibu wake Profesa Kithure Kindiki na Raila Odinga ili sisi tuweze kupata manufaa kwanza kabla ya siasa zingine. Kurupatiriga taseni kyagatembe kurega se county ya Kisii litrene ngoroko Daniel Ontiri na abalimi bekamirikie chae kurwa ase chitundubale na nabali bakwira chae yo ase ekiwanda gose factory ya Kibirigo nigobe murungania ogose be murunganiria okonachwa kwa ekina ekyoba Kenya takwagego ikiwabo cyubikambiro na gosense yo munachebina Winfrida Okwani kolengana nekinekyo niko Kenya kabagego sikwa kichikotegerwa ochitariki 15 na mocho mutinyo 10 omwaka bwa 2025 na kubatikana no kunachopwo egati abalemi abo niko bagwasariri gochwe muke bitambukira bitindi anamono eliyokonekia huna ngo elikwaneke buna gosurongo bwatokere gochia ase abarayi bekemeliye chae kubwatakana amo no gutanyora engeria ebabwenerete mulikito Polycarp Okara na mange abalemi abaiga kurwa seke gwande keiga gya Kibirigo ase ntunda ya kane bono nigo baikira seke gambero ekiga Kenyamira kurigyo obwene bwabo twakira rero ni riakane tugoitana amaguru reo timbe getimatibe reo nabe ke yange ngia ende kibasi kiri cyeto kigocha aserie tali ya Yesu twakire gabo ire aya mangana tawo kori gutari amaya aya na mabe
na marigari tukurira tako wa ya busa otwa ikarie koti muna nje na sinyu kuimuka nabona atigecha yani mundu nabo twacha na bangina bangi sana no tura kulingana namo nukuone kwabo kubaigatie busumu na chibina Winfrida Okwanye nigo baganetie general meeting kunyara kwabage kubekwa kirario ili banyara kwa bakorerwe njire nengo yabo yatumegete egento gwikabondo getarakoreka nabo democracy teyo obo koramburo botari goto ubusibore bunantu abaremi ekiarekera usinkira se memorandum of article wa association y'abaremi gegotebanga egento koroka extraordinary general meeting egego no nyembo tuko as long as abari banyi demandiri babe babere gose batatu ba demandi ebe abatu director baro gose bwate egento kwa KDDA nigo kuna chokweli tukoria rero kwabo kuna chonga ekineke nande kichunyara kaboya gotekero tariki 15 na muchi mutinyu 10 yendo kolengana mo nabole myabega batagokera egento nataka odewe kotira ro moina egento yakora egento twaganyirire totebi gunga mwairu omukutano gekora mukutano tari gento gegocha omukutano abarimi basabete abarimi that is their right na nere divine dia serijiko so omojaji ole nyamire genda tokorera rero nkeli kia goja setole na ende gento kende ndete koma tebia ruling yarenge okorwa onye submissions chiarwetwe ama tukarenge korwe 14 days niga bali myabega bagosirere gukinyara kababa kwimukiye bitambukire bitindi nawikananya no gotugore chae esenge njoni go barorire batabwati boita bonde bonse moneke melie kigagie chae twamwege ndo togokora yasinyiro twamwege ndo togokora abaremi mwaigure tuchere nyimbeye tutere neima tanyoreri egiaki yaito mwaigure echaene yaito onya tokora twamwito totogore bantabu mbali goto ita ni ntu twabachorete omweli oye nigo basabire obwene bwabo kwenekigwa nabaito bareka basariki fizi igogo ikatorigie njere ngao buno moremi echaene yaito muntu yo gotebia soko yira guchia igo moremi ngo chiare korigie decision torore njira togo korecha yaito ekogera twabaire chae nyinge batwarire chinguru na bagende baende goturwanerie segi igo goikera bono goitore kora arusi chae ita seka iridie kidogo egere torwane segi chibeshito jinya gotume kase ekoti inko report rigeta seniki obwanjite kya Gatembe kuri Gastin Semechiga chair ekegambere kenene Kenya Mira meye county Nyamira inche gonkuru kwa Polycarp okara mwantu muri getigarete hase ekemaliki gie chae nigo boigo abaremi bekemaliki okurwa asetundu bali ya Nyakimincha na barabanya kabagwesokia na kubolia abana siasa anmono aba senator na boigo abajumbe kwane kuna ngoro sibaliri chikiranya kubaligo konya abaremi elikonyorera engeli ebwendete kuraso boremi bekemaliki gie chae na kutumwe muri kitofatikade December abaremi abo bekemerie chae kurase tundubari ya Nyakimincha naboigo bagupima echae yabo ase factory ya Kibirigo nigo basabire abaremi beyatanane na siasa embe ejo irairanie factory yeiga maiga amangana nara konya goja amange amekora yachire egoteba bune bategete HM twanye korete omwakoria HM totegete ne omwakoyo December baete basire gwete siko gweta bakote na besenchiyo ntutoma yete ni chibesenchi korete chiro ama ene chibesenchiyo aba muraba babote bako bwate propaganda toko bakikeria chiemu nere ko chora baterekita ngosi abali mbako chora baterekita yo bagende chisobo baberororo baganye chikura 2027 tali boigo kukwana na Gatembe nigo abaremi abaiga batebire asumwa koyo mbare no gosemeria okonene nambachie konyora rigesarigia mahega ye factory egeiga kwikirania amagenderero ao igatiabo okubekwa gwechisola okugora chigari naboigo ogochaka gokora emeremo kwe machine eye kuomya echae eyo emanyikaine buna witaring machine egento batebire nigo kirachie gokiania obotumeki bwa igoro gwechibesa egento kyabire gekubaumiza mono abaremi asingaki entambe factory ya
kure batebete konye kore maintenance ase factory ikagera bakagura amabati bagachenkia kisora bayetumuna netona etona yayetu yekisora na bintu bine bararosetie factory ikaba gekorekana buja nekigari bakagura kiminge erinde egasi itenya boge kukuswa na ikyarde expenses ikagenda iguru bona baturi edira ngaki expenses ikiyo bona ndono expenses ikiyo na abali ba sete erinde bakagura barobere aiga baburirie ababunge bonzi kurwase bunge enene kubwatirana erio gokonya umuremi ase ogwetia amachiko ikibatebire nigo ababunge abaiga babaire bakobaumbia engaki entambe ababunge batage babwenete bato gambere batokonya bagambe igoro ye chai eri nangi to guchibesa mbali na acha igoro ya chai bato ruterete igo ndori konyora besa na sitari to goso wagochia megute yo tomanyete to gochia tumbukira matuka mangi tutari konyore ine na kwa gotire charime to gotabara mto konyore ngo to tukonya ina wako tana wana ntoba na watu watale tuko tutena Disemba ne gitu tari mangana yeso turona kitoko bantoba bina abesimiwa aba MP abo Steve ale bakire sana round ye bali batatea mulimi bali gere chae mulimi tamasa kuniriri Nesemo yaye omoseneta nigo aburiwe kusukuma kigima erio muremi akonyeke mtu abwata omoseneta okongo mugeni na barete tamachiko amachika ekera barete tamachiko aranyafuatiria paka kuna tutakere konyora chibese chonse ekagera kaburi atebeta kera bango tebine chae omuremi ategere konyora siringi 50 ekiro enje ngumeti abaseneta bakirete bono nabalimi bakwendete kwirwanira boka kivya serikali ntoma itie gente gokora amatabuga tia mangana ye chai echa abangina munantu kuchandegete chichae to gotoro mugondo to gochoriwa ntori konyora besa Hinko reporter Gatembe korwase tundubari eyeiga ya Nyakiminja inse ye factory ya Kibirigo eye gotoka imeye bunge ya West Mugirange County ya Nyamira Njefa Tigad Hisemba na mujumbe we bunge ya North Mugirango musikejo wa Shinyamoko nigo agandia bana kubagocha asomotimuko kuri twomono gukwana somuyega abo koba abana ebiego nanene abo bakolebuya asamotemyu mwaka uria ime school ya Mugongo umuskinyamoko boigo nigo aganitie gose nigo abolirie abana abanyaruka gusirwa ase ubugima bwabo bwakera lituko. Our girls are vulnerable. Saa zingine tukitoka hapa tuende huku nje, there are temptations, so many of those temptations. Wale wanafunzi ambao wameathirika wengi ni wasichana, so tunawaombea wakati mkienda huku nje, be very careful. Wakati tumekuwa na maandamano Nairobi na these big towns in the country, umeona saa zingine watu wajali maisha. Mtu anaenda ananoa kisu, mnakaa naye unafikiri ni rafiki, ikifika sometime unashtukia ile uwazimu wake umerudi. That's how we have lost so many of our girls. Kwa hivyo as we grow, be careful. Tuwe tunajua ya kwamba we are very delicate, na itakuwa ni vyema kama tumezaliwa, at least we live fully. Yale maisha yetu yasikatwe kama hatujakamilisha. Wazazi tuchunge watoto wetu, haa ni mibaraka. Let's make sure that we are able to give them support, tuwasaidie mahali tunaweza, na wakati unapata huko na upungufu, we have so many of us, wengi tu, ukianzia governor, uanzie president, ukuje senator, you know your vote must count, ukuje women rep, at least make sure that you seek for assistance or seek for intervention so that we're able to grow.
Aboroki wa babo Teresa abokonya bachakire mirimo hasinya gitare go internship nigabeso kirira kumuchia egetambo krogie serikali gwetira somu wasiri bobo chen umusikade ndware ko bakaisiko bakwana nabaliki bamangana litukulia lero nigo aboroki wabo babolite serikali kumugige getambo kiroko yuko bairania emirimo limulioka ekara nigo barachi gwetira makongu amange onye getambo gerekyo tigaliyo jikoimukiwa. This is uncalled for. This is unlawful, and we are actually disappointed with the CS because of what he has done. Actually, with our institutions, they are the ones who have we have been verified by them. So right now, what we are asking from the Ministry of Health, just redo the process and find the best solution to look into this matter at hand. Don't rush into making decisions that are going to cost the lives of Kenyans, because we are dealing with lives, not any other cadre. A lot of us parents have really tried supporting us into this. Right now is 1 month. We've used resources for transport, paying rent, deposits, coming from wherever we are coming from to be here. All this is costly, and we can't reverse it back. And even reversing it right now where we are, we don't know what to do, because even that transport for going back home, evacuating, we don't have, and we don't know where it's going to come from. Yes. Our parents really relied on us, and right now they were looking forward for us, and right now they don't even know what to do. Some of us were even scared of telling them, like, sorry, it's not the way you guys thought. So kindly reconsider. And this issue of saying that one has to be a graduate, it doesn't make sense, because what if I never graduated just because I didn't have the financial potential to pay for that graduation? Graduation is very expensive. Where will I get the 13K to pay for that? For example, the gown is 13,000. Where will I get that to pay for it? Is this payment for that is upcoming that I was looking for, so that I can at least from it take it and pay for it, so that I can graduate and get my license. So we are telling the Ministry of Health that we will continue giving services. We are not coming for the revocation letters, and we need reinstatement with immediate effect. Na mukonyi bumura wense musike Professor Abraham Kithure Kindiki nigo atabire ne batbarekrania onzi ali bachale twechinga kinchiro uzechinga kinchiro nainde onzi na chego ikirana musike Kindiki kakwana nabarai korwa ase county ya Meru nganya kabaga tabanga nonye ke korekananga emiremo nige etaraikirana boronge kurende nige serikali ro mustoli obosio kwana kyabunango ikiraniere onzi magiga yobachole bonne mwaka wa 2025. Ni kweli hatujamaliza ile kazi ambao tungetaka kuifanya. We are not there yet. Lakini kuna ile imefanyika na kuna ile imebaki. Kuna muda ule umepita na pia kuna muda umebaki. Kwa hivyo yale ambayo tumefanya ni waeleze, yale ambayo yamebaki pia ni wahakikishie, kwa sababu bado tuko na zaidi ya miaka 2. Yale ambayo yamebakia hata hiyo tutafanya kabla tuende kwa uchaguzi ujao. Kwa sababu hakuna mambo ya maendeleo, ni safari, sio ati ni kitu inafanyika siku ya kwanza. Na wakati rais alikuwa na kura na wale viongozi wengine tulikuwa upande wetu, hatukusema yale mambo tulisema, hatukusema tutayafanya na wiki moja. Hatukusema tutafanya na mwezi moja ama hata mwaka moja. Miaka ni 5 kutoka uchaguzi moja hadi uchaguzi ule mwingine. Kwa hivyo time haijafika. Uwezi ati mtoto wa form 2 ati unampatia mtihani ya form 4. Inawezekana? Si KCSE inakuja pale form 4. Hapo katikati iko form 1. Na hiyo form 1 iko na term 1, term 2, term 3. Form 2, term 1, term 2, term 3. Form 3, term 1, term 2, term 3. Form 4, kweli si kweli jameni? Sinaendanga hivyo. Na ile mtihani inakuja huko mwisho, sasa hapo ndio mtu anaulizwa, sasa tunataka kujua kama umepita
na mwanchumo ligeriko kolera nigo obomo obwa bwamiria be serikali litukolera banyakaba kumirana inse yobotuneli bwaye umurai bwe kiama kia BLP umuske matakarwa na nigo bana kiabuna nigo barachi kogendera gusegeta serikali gokoria buja na kubwatia machiko na boigo nigo batrachi gose nigo batachi kubeka eganga yabo yokugania komurusia besi umurai bwe nsomuske William Ruto ase obochole bane mu mwaka wa 2025 nebire boigo nigo bamuchia serikali kubwatakana amono gochererwa kwegati yabarai amatuko abwangoiga. On Tuesday this week, after the Halloween attack, the United Opposition presented irrefutable evidence to the Independent Policing Oversight Authority, IPOA, on this criminal assault and attempted assassination of our leaders. We expect IPOA to treat this evidence with a grave concern that it deserves. Any attempt to unlawfully take the life of a human being, regardless of ethnicity, gender, or rank, ought to be condemned in the strongest terms possible. We therefore expect IPOA to hold the commanding officer who led this assault accountable. The Inspector General of Police, Douglas Kanja, and Interior Cabinet Secretary, Kipchumba Murkomen, must be held accountable. The buck stops with them. We can no longer allow the brazen criminal acts and subversion of the rule of law to continue because of orders from above. We are saying enough is enough. We have heard Ruto saying enough is enough, but we remind him as an employee, you can never tell your employer enough is enough. You can only pack your bags and go. We are his employers. We are telling him enough is enough. This has to stop. He cannot Moncho murigeriko ikrabwo no tokorera ekeonga chinsenye asenchira yobwekira no cheni gongoro kwa radio toto nyengiri kurwa sensemo yemanyererio niko tubatira na Wilson Makoli na boye kuranza me transmission niga kwa Mike na tonsi kwa nyapa ya Getembe TV na Getembe FM toko ganeiri obotuko obya. Bagaka ninjo, ninjo Getembe, ninjo dorome, mangana mati, bagina ninjo. Musomboro jo kuri tatondane ona kugiragira abantu bari anje ngupinga ikiaya ukona gotoma ibintu ngikiaya ikiaya ngire kiaya ganyete ngaya bono ngikiye no mugabyo yayo uyu ngaya bono yayo uyu oyaya naki mugira bwa meseke musomboro jo kuri tigana kugiragira ibintu nyori gikwanyora nange keigo ni ikiao ikina ikiao mugira bwa meseke musomba da toro chokoria kara abantu mbakari jinda onyandagira teyo kari emeseke o nkoko girere emeseke ko no girete esa urioro chegento kero korumo nkeki origereti ekitari kiao mugira bwa meseke musomboro chokoria Bagaka ninjo, ninjo Getembe, ninjo dorome, mangana mati, bagina ninjo. Superstores Nero eduka asorgo gurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati enda usialia utagete showroom yeito nigo ere engare eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team ya Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende kensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingencho ao ayuare ye chikala ao na boigo ayubo igabwate chi profile net gauges ao
bunabono mbabwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumarang ayuali ayechigech emerongetato asa mabati ali ayechigech emerongibire na isato mbabwate tile provels alia au oriental elegantal versatile grows na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue, na wigo na Green. Obutambe gwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer. Mbabwate bintu bindi wigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao. Tutari lero ase Uhuru MRM showroom. Onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya sigika ayo uchanye warrant na wigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Uhuru Superstores yegutoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumuchirigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom wigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakeresi bigwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Kenya pamoja sako yabere n'omugusi negukinya omugusi ase enengo yae yabere gekurwa obukorere ase chinsemo buno savings loans obosemi bwo gutumika chibesam na diaspora savings ase bali chinse chimaiko ase wa Kenya pamoja sako yabere ogusira okonene ase abalemi ebyumbe chiskuru chikumpane ao abarikire abaritayire basibali ensemo ya pension boygo abonchereria ibotani na Kenya pamoja sako iyo nyore obukureri ubuya ase chinsemo buna obosemiguru y'ubutumiki bw'ikibesa chilon buna development loans, school fees loans, emergency loans, ebyumbe business loans, salaried loans na boygochi advance loans boygon korantura muri kibesa ase uri kuse mobile payments kabe oyomo wa Kenya pamoja sako iliyobwego kerie ayo onsi na yande amange amaya asamange batarechi abisichabo chire asumu chubusongo kahawa house daraja moja asipara ya Kisi Sotik siba kiresi miasi namba 0746-668-190 kuse ototare website yetu www.kenyapamojasako.com. Njama lieta ngoro kwa Isako Mwenga CEO wa Kenya Pamoja Sako. Sako ya Wakenya Pamoja ni sake kushughulikira members baye na chigurupu chiria chigokora savings wonko bakira bia isoko chara wa Kenya